ngasi nungdarang phongmasi phongsingdagi maruoiba pau khrakak khangatcharaga mayamda share tawjage ahanbada sel huralakpa miyoi ama thauna phana phakhiba ngambagi damakta BDF personnel ama lupa lising mangagi reward pikre Kaksing district Kaksing langdumda leiba brick second amagi thong phakairaga paisa huralaga purakpa miyoi amabu Kaksing outpost da posting taba BDF personnel amana thauna phana phaba ngamkhibagi damakta SP Kaksing oiriba Victoriana Thagatpa amadi puning thaugatpa phongdoktuna thauna pharaba BDF personnel asida lupa lising mangagi setpham reward oina pikre hiramasigi matangna SP Kaksing oiribi Victoria yengkhomna press ta thadorakpa sirol amagi matung inadi ngarang nongyai matung pung ahum tapa matamda Kaksing district ki sora outpost posting tariba BDF personnel P Rojit Kumar Singana section mathau tawringai matamda yamna singningai oiba mongda naha ama OP gi mamangi lambida lakpa ukhe maduda BDF personnel asina OPSC gi in charge oiriba ASI N Surchandra Singha go loinana naha adu khamlaga check tawna bohonakhi maduda naha adudagi bag amada haptuna phaklang hutnaba drilling machine ama thenakhi loinana borau khaw amadasu yen ama theba ni yorama thenakhi aduga mahaki khwangda angangwa masugi tawel amasu yetchilaga lakhi tawel adu lokthoknaba haibada nupa aduna yakhide khudakta OP gi maning thangba sarukta lairiba labuk lomda nanthokuna senki khudakta BDF personnel P Rojit Kumar na naha adu namduna phakhi nupa aduna langthokhiba angang batawel adu yengba matamda lupa lak amaga lising kungana thoigi senpham yoramba thenakhi makha tana pharaba miyo esi wang pang sathabada mahaki maming thaudam Binod Singha sei kunthra apokpa laikhidraba TS Basanta Singha kawi khongjom sapang maning lekai dagi ni haiba khangmangamkhi Mangondagi pangliba senpham adu mahakna Kaksing sukmang laikai leiba KSH Joy Singhana run tawriba Kaksing lamdongda leiba sekon gi office ki thong phakairaga huralakpani haiba khangmangamkhi phagalaba miyuesi ngasi nungai matung pung 3:9 rom taba matamda Kaksing police station khusinaduna maki mathakta case ama lakhotuna thijinbagi thabak sathakre hairi thagdosigi matungda thauna phana sel huralakpa miyu edubu namduna phakibada asaubo thodang lokhiba Sora OP da posting tariba BDF personnel P Rojit Kumar Singha da Kaksing district ki SP ODB Victoria yengkhomna apian ba amadi puning thogat poina lupa lising mangagi senpham asi SP gi office da pangthokpa achamba thoram amada khusin khrehan su paw sina makhatana phungdorakli atopa maruoi ba paw amanamu sawumbung FCI da thabak tawba sinmi yauna miyoi mapan COVID-19 na positive oire Imphal East ki lamlai kendra gi manungsana sawumbum da lairiba FCI godown da thabak tawba sinmi taret home guard personnel ani COVID-19 na positive oire haidi miyoi singasi haukiba October tang ani da COVID-19 test tawba matamda positive oire haina confirm tawkibani masigi matungda October 3 da makhoi mapan COVID-19 positive oire haiba confirm tawkibani positive oire ba miyoi singasi haujik lamboi khonang khong da leiba COVID care center da layengduna leire miyoi mapan asi positive oire haina confirm tawkibaga loinana FCI godown da thabak tawriba labor sing staff sing amadi security personnel sing makha tana COVID-19 test tawba matamda negative oire section thorangi thabak lokhotpa oina FCI godown manung amadi akoiba mafam sing anirak khana sanitize tawbagi thabak sathakre haujik godown gi thabak leptuna leiri haina su pauksi isna makha tana phungdorakli atopa maruoiba paw manung mem haujik si lockdown leibanina aduki matik mem imung khudimakta awaba kyamarum mayuk ngariba matam amani talagasida lockdown manungda loan gi senpham singate haiduna gari phajinbagi thabak satharure COVID-19 gi awaba sating mayuk naringai lockdown manungda loan lawduna gari leiba housing loan lawba private bank singdagi loan lawbusing matam khara loan gi senpham singatpa lepinaba praja miyam amadi civil society kyana haijarabasu loan singate haiduna lo lawraga gari leikiba kya phajinbagi thabak sathari taxi service tawbagi lamda Manipur da thoidokna maming chaliba Bir taxi service na Bajaj company dagi taxi gari anikha loan da laiki lockdown manungda taxi service tawba yadabadagi leptuna leiringada Bajaj company na loan gi senpham tha khudingi pigadabani haina selakhi adubu piba ngamkhide loan gi senpham pi de haiduna ngasi numit nini gi mamangna gari phajinki gari phajilaba matungda lupa lising kungamanga thialaba matungda thadorakle hairi Bir taxi service dagi phangba pawgi matung inadi thamada loan da gari lawbagi company da lupa lising 8,900 thi lockdown manung tha ahumdi thigat pangam khide
लॉकडाउन लेत्रिंगै ममांगदरी था अमदा लुपा लिसिंग कुंदगी कुंथ्रा फाउबा इनकम लाक्पा ngami लॉकडाउन लेबना सर्विस लेपखिबदगी अवाबा मायोंगनादुना लाखि कंपनी नमदुना लॉकडाउन मनुंगी टैक्सी सर्विस लेपलिंगैदा लोन की सेंफम पीदबनी हाइदुना गाड़ी फाजिलुबा असिगिदमक पेंदब फोंदोखि लोइनना हयेंदगी हौना महौसागुम टैक्सी सर्विस हौरगन हेनसु पाउक्सिएसना मखाताना फोंदुरक्ली अतोप यामना नुंगाइतबा मसुम याम मरुओइबा पाव मनमु एम्बुस्ता एआर की पर्सनल अमा सिरे यामना नुंगाइतबा थाउदो अमनि म्याम ngasi ayuk pung 8:40 taba matamda Arunachal Pradesh ki Salang district ki Joyrampur amadi Nampong lonabada leiba Headlong village ta Assam Rifles ki ising puba tanki gari amada Alpha I amadi NSN IN ki gi combined force na IED pokhai handuna ambush torakpadagi AR personnel amasire lalhauba singna IED पोखाई हल्लबा मतुंगदा नकल अनिमक्तगी AR गी गाड़ी अदुदा लेपा लैतना नोंमै कापसिंदुना लांदाखी मदुदा AR पर्सनल अमा सिखी अमना यामना सथीबा मोंगदा असु अपन नंगबदगी अरुबा फिबमदा लैखतनरी हौजिक फावबगी ओइना AR गी पर्सनल के यामना सिरे अमदि सोक्लाबगी हाइबगी पाव फंगबा ngamdri लोइनना ललहौलुपकी माइकैदा असु अपन यावखिब्रा हाइबगी पाव फंगबा ngamdri हेनसु पाउक्सिएसना मखाताना फोंदुरगली म्याम यामना थमोय छुनाय ओरेबा यामना नोंगाइतबा पाव अमदि ओइरे अदु अतोप लुसिलकपो ओइना मरुओइबा पाव खरनमु लोइसिलकपो ओइना म्याम हौजिक लाइसेट असिना मरम ओइदुना मिपुं खुदिमक्ता मालेम पुंबदा अवाबा क्या मायोक्नरिबनी सिगी मनुंग चनबो ओइना म्याम कोविड-19 की वैक्सीन की मतंगदा म्यामदा अपडेट शेयर तौजरमगे मखतंग कोविड वैक्सीन फंगननबा सेमली खoi इंडिया की ओइबा मरुओइबा पावदा माथंग सही की जुलाई 19 लाइपाक असिगी मियोय करोड़ 15 रोमदा कोविड वैक्सीन फंगननबा थौरांग तौरी हैना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हेस बर्डन ngasi हाइख्रे थौरांग असिगी दमक लेंगाकना वैक्सीन डोज मिलियन समरी अदुगा चौंगा की मरक्ता फंगनी हेल्थ मिनिस्टर ने इस स्टेट सिंग अदुगा यूनियन टेरिटोरी सिंग लेंगाकता प्रायोरिटी पोल्यूशन ग्रुप की अकुप्पा मरोल पिरकनबा खंगनख्रे अक्टोबर था लोइरकपदा फर्स्ट लाइन लाइबा मियोय सिंगदा फंगनगनी खुदोंचाबसी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर सिंगदा हाना खुदोंचाबा पीगनी वैक्सीन इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सिंगदा मपुंग फाना लेंगाकना खुदोंचाबसिंग पीरी इंडिया अदुगा मपा लेपाकता लेबा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सिंग अनिमकना लेपाक असिगी तंगाई फदना संगदबा अदु लैसिनबा अमदी येंथोकनबगी थौरांग अमदी थौसल सेमहौनबगी दमकनी माथंग था 12 हिदाक लैसिनदुना येंथोकनबा लुपा करोड़ लिसिंग मार्फु फंगनी हैनसु पाउक्सिएसना मखाताना फोंदुरगली अदुगा पाउसु लुसिलकपोइना म्याम ngasi गोइबा पुंग 13 थोकिबा मणिपुरदा कोविड-19 की अपडेट म्यामला शेयर तौजगे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कोविड-19 कमल कंट्रोल रूम दगी थोलकपा प्रेस रिलीज नंबर 193 दा ngasi पुंग 13 दा पुन्ना मियोय सनी कोविड-19 ना पॉजिटिव ओइरे सनी एसी म्याम सामगा 13 नमना नुपानी दुगा मियोय मार्फुगा खुमदोय अमना नुपीनी मखोय सिंगसि जनरल पॉपुलेशन दगी पॉजिटिव ओइबनी अदु अतोपा मियोय तरु अमना पर्सनल फ्रॉम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तगी पॉजिटिव ओइरकपनी मखोय सिंगसि मियोय इम्फाल वेस्ट तगी मियोय हुमद्रागा तरु अमा इम्फाल ईस्ट तगी मियोय यांखाइगी निथोय अमा थौबाल दगी 19 अमा सेनापति दगी मरी जरीबम दगी अहुम तेनोपाल दगी अहुम कांगपोकपी दगी तरुक चुचामपुर दगी मरी नोने दगी 13 संडेल दगी अहुम काक्सिंग दगी मरी बिष्णुपुर दगी तरुक तमेंगलोंग दगी मंगाने पॉजिटिव ओइरकलिबा मियोय सिंगसि ट्रैवल हिस्टोरी लेतबा लोकल ट्रांसमिशन ngataneisu प्रेस रिलीज असना मखा तारी अमसों हौजे मखोगी लखोटफम थोकपा कोविड केयर फैसिलिटी दम कोई शिफ्ट तौखरे अमक्सु मखोगी कांटेक्ट ट्रेसिंग तौबा थबक चथरी अदुगा ngasi पुंग 19 सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी मियोय अहुम लैखिद्रे अनि अमना नुपीनी अमना नुपानी नुपी अनिसिना अमना सही हुमद्रागा मरी सुरे इम्फाल वेस्ट दगिनी अमना सही यांखाइगा मरी सुरे काक्सिंग दगिनी अतोप अमसिना नुपानी माक सही मौद्रागा मरी सुरे माकना तमेंगलोंग दगिनी हाइरी मियोय अनि मना रिम्स ता लैखिदबनी अदुगा अतोप अमसिना युमदा लैखिदबनी हाइरी अदुगा अपुनबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरगा सियानगी बसी मणिपुरा हुमद्रागा मरी सुरे अदुगा ngasi पुंग 19 सिदा मियोय कोविड-19 फरखिबदगी डिस्चार्ज तौखिबा मियोय मसिंगना 119 सुरे हाइरी पाव सी मतंग असै लोसिंजरगे अदुगा सुयोय सोयजना म्याम खरे पुंग 8 गा मखाइदा अनाउ नव पाव सिंग मरु एबसिंग कलेक्शन तौलरबा मतुंगदा सुयोय सोयजना म्याम अपडेट तौजरके म्याम पुंग 8 मखाइ फोक ngaminersi शेयर वीडियो से मतंग असै लोसिंजरगे थैंक यू।